Va bene. Quindi stai a Bogotà, non vieni a Medellin. Vedi tu, tranquillo. Va bene. Tranquillo. Va bene. Mi scordo il tuo nome, com'è? Davide, ci vediamo a Medellin allora. Io vado a mangiare una salsiccia che mi ha preso la fame. Ciao. Bara ujë valla. Po. ¿Cómo está, señora? Muy bien, ¿y usted? Mi pulisce un po' la cámara mañana. La stanza, per favor. Policía. ¿Sí? ¿Para organizarle la habitación mañana? Sí, pulire. Usted tiene pago hasta hoy. ¿Cómo? Tiene pago hasta hoy. Pago sta hoy? Cos'è pago sta hoy? O sea, la habitación te la debes pagar mañana. Mañana, sì. Mañana tienes que pagar. Per domenica. Ajá. Sì, te pago dopo per mañana, tranquillo. Dopo per mañana, tranquillo. Tu mi devi 5.000. Ho pagato alla chica 20.000, lei mi deve dare 5. Usted no me los pagó a mí anoche. Yo estuve anoche toda la noche acá. Y usted no me los pagó. Signora, ho pagato 20.000 alla chica qui. La niña vino anoche donde usted va a ser... Ora ma calmorzito, ma canzir jetën va. Me va a traducir él. What's up, yo? Mira. Escúcheme. Yesterday, Dale, sube. I have paid Pero the... deja hablar. En la noche trajo una dama. No me pagó el excedente. Él dice que lo pagó a la chica y la única que estuvo aquí fui yo toda la What noche. she's saying is when you bring somebody extra, you have to pay $3 more, which is $15,000. You didn't But pay. I have paid one girl, I knew here, you was there cleaning. No, she was the only one here. No, you don't was here. Antier que pagó el excedente. Por el That chat. was the day before Antier, yesterday. pero anoche The day también before trajo yesterday, you paid it, not yesterday. That's what she said. She's not gonna lie, bro. I've been coming. She never lies. Po quna pagova lek bramun Allah. Momento. Ora i dhash lek bramun 20.000 Allah. Ora i dhash lek bram 20.000. Ho pagato 20.000. Mi ti scrivono 1.000 persone qui. Sì, ho pagato a una qui. Lei mi deve ritornare a me. No, le pagaste antier, pero ayer no pagaste. Mira, ieri quando io arrivai qui con Chica, tu non... Antier pagaste cuando ella te trajo la comida que yo estaba. Ayer yo Ciao, estaba acá. trappi me sto spita là. Ci avete rotto il cazzo. Scusa. Andate a fanculo. Mañana cambio hotel. Non Eso, sto- cambio hotel. Andate a fanculo. Vea. Prendo una casa, amici, affitto un appartamento che ci hanno rotto il cazzo. Ma c'hai io Allah, i dhash 20.000 pesos Allah. C'hai io Allah, i dhash 20.000 Allah, i dhash 20.000. Zini jetën Allah. Do marrë shpi nesër se më kanë qartë, më kanë zirë jetën, ta parë tona, na ropën a lek, i dhash 20.000 pesos o quna. Ure ja dhash dije më Allah. S'na në zinë jetën Allah, na grinë Allah. Andate a fanculo. Do marrë shpi që una boll dha pagoa më grinë dha. Në nëzin jetën dha.
Po quna na falje, na nëzin jetë na marrë shpilla, jam lodhur. Nuk ka me nerv, u fut ajo dhe i the 10 minuta. Po quna na fal një sekund, Allah. Se do fusim njerëz dritare, Allah.